Preso wisq'asqa cárcel ukhupi niwanchik, Señor Jesucristupi devoción matutinanchik. Imatani ita munawanchik kaypi apóstol Pablo, yuyarispa kasu munasqa kuyamasi maychus kay carta Efesiosman, kinsayuq chantapis uchchillasqan nin ahinata. Chayraygu noqa Pablo, qankuna mana judío kaqkunarayku Cristo Jesuspi preso hina wisq'asqa karqani nispa. Apóstol Pablo kaypiqa yuyarichiwasanchik imaynata preso hina wisq'asqa kasarqa. Tukuy ladupi, Filipospi, Corintiospi, Romapi, tukuy ladunpi risqanta predicarqa evangeliota, pero chaypi wisq'amurqanku ichari wakin judíos creyente kunallataq paytaqa wisq'achirqanku presota hina munasqa kuyamasi. Imarayku pay predicarqa nispa kayta. Tukuy gentiles, runas mana creekuna, paykunapaqpis Diospaq promesan, Diospaq salvación nin akakusan nispa. Judiostaq kayta mana uyarimunarqankuchu munasqa kuyamasi. Chayrayku presota hap'ichirqanku. Apóstol Pabloqa mana saykurqachu, porque chay preso ukhu kasqanpiqa payqa kacharisqa karqa Señor Jesucristupi. Cuerpon wisq'asqa karqa, pero espiritonqa mana wisq'asqachu karqa, kacharisqa libre phawaspa karqa. Chayrayku soldadospis uyariq karqanku, masqa oraciontachus pay ruwaq karqa Diosninchik tataman. Kayta ñawiriymunani qankunapaq maypichus kasan devoción matutinanchikpi nispa kasan. Mayk'aqchus noqanchik hap'inchikman yuyayninchikpi prisioneros kasqanchikta Jesucristupi chayqa, chay día noqanchik kacharisqas kasun Espíritu Santupi kawsanapaq esclavos hina, pero kacharisqas tukuy huchamanta. Ari munasqa kuyamasi. Ahinata niwanchik Diosninchik, paypi creestinchis, a veces presos kasunman ichari cuerponchikmanta, pero kacharisqas kanchik tukuy yachaypi. Chay esperanzawan noqanchik kawsana tiyan, Diospaq yanapayninwan kanachik kunandiya.